Wangenza umuntu emhlabeni ngaphila, wangitshela ngenkonzo emhlabeni ngadelela, wathi umuntu ongabindlela yedwa ngabona imlana ngisaphila emhlabeni, noma umhlaba uhlaba nje ngibonga impilo, ngibonga ukuzethanda, ngibonga imthandazo, noma umhlaba uhlaba nje ngibonga impilo, ngibonga ukuzethanda, ngibonga imthandazo, noma umhlaba uhlaba nje ngabona isimanga emhlabeni wangifika, sengiphele namanje emhlabeni wangilangapha, imilana ngiyaphila emhlabeni, noma umhlaba uhlaba nje wangitshela ngenkonzo ngazibona ngadela, ngibonga impilo, ngibonga ukuzethanda, ngibonga imthandazo, noma umhlaba uhlaba nje ngibonga impilo, ngibonga ukuzethanda, ngibonga imthandazo mina, noma umhlaba uhlaba nje ngibonga impilo, ngibonga impilo, ngibonga impilo, ngibonga impilo, mina ngibonga impilo, ngibonga impilo mina, ngibonga impilo, ngibonga impilo mina.
Stay tuned for more live performances at Vibe Studio Series, brought to you by Ian Filmworks.